ukabona iminota 10 irashize bwana sifu. Zamura amaboko. Semeni haleluya. Aramubwira ngo bavuga yuko bazimana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ndagira ngo nkubwire kumenya kuririmba si ugutunga Imana. Kuko nta muntu wariye agahaha ya mata unaniwe gutera indirimbo. Keretse afite ikibazo mu muhogo. Ariko kugeza ubu gutunga Imana. Gufata Bibiliya ukayisomamo ukabwiriza abantu sugukiri. Kuko wasomye waranize tubonanirwa kuvuga ibyanditswe. Yesu yabibwiye abafarisayo mu gitabo cya Matayo. Arababwira ngo mwangajyamwe ibyanyu Yesaya yabibonye ke. Arababwira ngo mugire Imana yo kukanwa ngo ariko mu mitima nta Mana. Imana yanyu niyo kukanwa iyo muri kuyivuga nta wundi wo kwemera ko muyizi. Bazavuga ngo niwe muyizi ariko mu mutima wanyu nta kintu kibitse. Bavuga yuko bazima. Hari ibintu bigera muri 38 byatumye Paul sikazatitikirete. Icyambere abagore b'ikirete bagiraga gasuzuguro. Bagahamagara abagabo mu maziga. Vamos